Twethiche rukiri kuma methene ya ndeto ya Meru TV rukiri ndi naurigiro anwithirite wina rukiri rurweya ni muthoni wa kiramana rukiriro kwa iruthari meneke tumindire ukendo kumenyithire thirite ya karika a Meru ome ya Meru na kinyanda iguru na yetu yonthe ya Kenya tuthiatereke mitandao yetu yo kinyanire Facebook, YouTube, Meru TV official no komba kwithirwo gitana mbere na kugwata makarika aria komba kwithira ye karika kaita o kaita rukiriro rwarembetikiria ankumenyithie ire chemethene yetu ya ndeto ya Meru TV rukiri tukiambiriria ati nende Martin Kinoti na urani umwe wa mubangi baraba kubangira kionanire kia biashara kaunti ya Meru kira kirigiri kumba kwithira gikarika mwaka yo turi mweri yo 11 nende na uritie aringi biashara ba kaunti ya Meru kumba kwithira baichumire kiatho kia kinya kuonania interview bira bombete kwithira bakendia a Meru kaitene ko uritie biashara akuma kaunti ingi mwanyara chituthirungirete na kinya thiguru na yetu yonthe ya Kenya akureta biashara cho kaunti ya Meru nontu ane utikethira chikura ruono romandeki wetu wa ndeto mutugi wa Kiambe opportunity ya kuonania biashara ba Meru business mwanya biashara mwanya bila tukuthithia on bithera ndina business in a kitchen na grill na bar na kwi bangi bena kwi hospitali kwi mtu kwendia gari kwi insurance companies and the security companies bonde tujite amwe agitoro pastoral center kuonania bila tukuthithia na as a business community to contribute to development ya Meru. Ikethro ke yegente la manto na exhibition kana kuonania biashara chenu bunze tanto ba Meru and sti anto ba Meru aketo ko welcome ke kiado ke to welcome kinyanto ba kuma Nairobi and all parts of the country. Ke Meru Business Expo, our biggest expectation is to ensure that we are going to propel each other from a business to business perspective, so that at the end of the day we can be able to create a sustainable brand for ourselves. Ikuongerera muno kintu kingi bra mbombe kwirantu especially aremi inkoromba aremi bacho bombe kumira antu ko tariki 17 na tariki 18 mwezi wa Oktoba bejaza gitoro pastoral center kenda bombe kuthomithwa manto za kuambatania na uremi na beja bando baka advised manto kuambatania na finances na baka advised manto na urabombe kujoka jokia loans tikabeti ya kibiashara chiao. In addition together twe na anto anene ba county government na twe aja gitoro pastoral center together twe na anene ba national government na twe from the several departments, department ya trade, department ya agriculture bakedro bayaja kenda bombe kuthikira grievances chenu bamenyorabo kabo uraba kabo tabateria atia tagaria reu atokwenda igo ensure that biashara Meru ikuongereka. You know when a town is transitioning into a city, yeah, we have to make sure that more businesses come in so that we can have a higher number of employment and a higher number of businesses, so that at least at the end of the day our GDP also can go on the rise. So we are pleased to have this event. Kenda toka interact na investors from Mount Kenya. Toka interact na the business owners in Meru County. So together to exchange ideas. Uwezo akona ndithagia giki, uwezo akethera na kwenda kugura ngari, uwezo akona kwina sukuru enjero mimbiere zire Meru na kwenda gutega sukuru ira mbeta omba gwikia mwana ogwe. To identify that Meru, it's a community that is making our business to grow, na iba ku embrace the technology ira to kwithirwa toke menyithianto kuhusu ukarie bogima. So we welcome every exhibitor, every business owner to come and invest in Meru, and we promise very professional security. Atogete na mbere na ndeto chia Meru TV rukiri ni atinende achiari abachukuru chia mwingi chia gantukune rwarelene na kinyachukuru ya Nkungwe bachumire tena kuri mubunge bagishigo mbunge kia South Menti Shantrack Mweti ombe kwithira agichumire na waka bioro kiri chukuru arachiari baba kuanende abeno bwa bota ana boka no totoro bwana boka itene karambura yeregere komba kwithira ikiura riboti ya mwandiki wetu wa ndeto Njefu.
nabo aciari ba cukuru ya Gatuntune Rwarene wamwe na Nkugwe kiri gicigo mbunge gia South Imenti wa ndina ya Igoji ni baumirite na kuonania kurega gukena kwao nyuma ya bioro bia cukuru ici kwithira bithukangite bunene kiriana nto bioro bibitikari wega kinya no bagona byo ukithikio kaigua kinya tutamio yo mingi yana no tutanande gwetete kura bioro bietu mbithuki sana baje batuthithirie bioro bietu no tukinya twana tutu nini tutumira bioro biu nya batebia gata kirogo basi no meto nya skulu ye ngulomba baba ina eje nyaba oje kinyaba oteterigia kinya no na bioro bibyake ano kwa mblene twitete na ni mblene na twana tugutumira no roba no twamoge tugacingi kinya na bio nera tukiaraniria na aciari ba cukuru ya primary ya Gatuntune bomenerete bunene mujumbe wa gicigo mbunge giki na kinya kuria bioro bia cukuru eje kwithira bikithondekwa kinundu bakwamoga mbio mokangi kinya ntere tukomba tusadire kia ina ala akaigua keja no atutetheria gatwakira bioro bingi iromba yakwa kiri MP wetu neja igwe kiriro gietu atuthithirie bioro biu no tubwana betu ba cukuru tugukinya cukuru ya primary ya Nkugwe na boini kioro kimwaki bethirite bena ke cukuru na iji thai cukuru ile tumira kioro kimwe ona ana baba nini na bakuthangika muno aria kinya bo iromba riao ni mujumbe wa gicigo mbunge gia South Imenti ethira akibathondekera bioro ni untu kagita kambura bomba kwithira bagita uturo bwana kandraki ona ale ole tugukwerensa wijo twakire kioro ndene cukuru iji cari ukuthiete kula kwina thina mbi twakulomba na gitio gikinene buru weje wigwe kiriro gia ciari bana ba Nkugwe na arimu no tutugateseka muno egitari wona kwaura bwana Sandira kire gwankwira twirigite kuona utethio bwa thirikari kire kirasikira gia kiane kathuri na mwanka narua ni utotwire riu mwanka thaiji kinya bioro bia twabokara ithiria aria just imagine njara ithiria bioro biana na ni ana ba kuona banini ba mbebe kinya arimu betu bongwa ne twije ugatwitaji na twije wejeta gutwitaji kairi oaja ojo na twije twakuritagira ngugi na twije tutura kukuritira ngugi jiaku iromba nande ni kiri mujumbe Daktari Shadrack Mwiti kuthithia ikaro bia mwingi kana public participation ni kenda kethira kimenya mathina jara kariba guntu kuku bethirite bagikurukira na kinya nkuruki ni kenda komba kubatethia ura mona kuthomera kagwampungu kathanthatu privileges iria kwana cia thirikari nene ningu expect kia mono moro kana Nkugwe kana Rwarene ethira kiona gocio ningu tikia mona kuthomera kiorone kiria mwana wa CBC kana tutu nini twana tutu bugeta baby class na mono wa kuthomera kioro ara kwa mpungu ni uma mwana atigana nitwe riu na aja maingi ka jama nene ka jama inga jama nini kia nkuromba mheshimiwa ka Shadrack Mwiti uria mujumbe wa South Imenti uria na CDF neje kire aciari neje na tongire bubangi auria o every school kana every village ni mbio yongo bukwenda twena a certain case school emwa igurwa geto primary enengero over 4 million lakini okaligwa 4 million bara kira school in a population yana 30 to 40 but tukata kile mtu geto I think te class yako ndai tondu class kiwa boka 80 million yotiana bari antwariku abato ake class gotia simu bariku school iria so mheshimiwa Shadrack Mwiti oigwa kiriro kia bubangi kuja utusikize huku pahali tuko tulienda mbi tuge tuenda etha ni ruju tukwenda etha ni arimu tukwenda kana etha ni bioro lakini bioro oigwa bangi bakiuga let it be the first priority na ningwitikia nsame uji yaku kana jobe to bond coordinator ndo tavio mheshimiwa Shadrack Mwiti they are missing you tontu batwe nkwere umata uma 2027 ukeja kiritwe no tutumira bond coordinators no tutumira village coordinators o wherever urobetaga ukaenda wananchi ona ubali na waja Nkugwe aja gwetu tukambiria na kioro kiki tukuri no watwakire kioro CDF ri mutoni mugatejuri kutura ntu ba Nkugwe wataga tunturo rwe CDF ri allocation wana iyo nenkriji onde jamia ke 5 nembi bonete so it is right time umandagene kinya nthiguru ujothikire wananchi kirabakwe nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam.
Iboya muno mwandiki wetu wa Ndeto Jeff wa Gituma tugeta na mbere na Ndeto achietu cha Meru TV rukiri na tenende ngavana wa county ya Meru Reverend Mutuman Twethinge bagwatanirite na ngwataniro ya Floka ni bachumirite muthenya yo goro na kumba kwithira bakeya na into kathomba akiri mwingi birabyo bierigiri kumba kwithira bietethia akari iba Meru into bibarabyo rombe kwithira bakebia mukira ni ya mitungi ya gas itangi bya ruwe na kinyamburi aranende ngavana wa Meru oriti akari bako bitumira bwe yakenda akwithira bagiukiria miturire yo kaitenda kuna chokete nkatho akiri ngwataniro ya Floka araba wete ogeni ringe county ya Meru akendutira muturire yo mukari wa Meru yukomba kwithira yukiukira na njira inene. Riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi. Gavana Mutuman Twethinge kiaria kinene gia kinoruka gitakurekaire into mwanya bia kuguna ikundi ya kaunti ya Meru na ithukirite atongere akugone bakuregana na kurwa na mirandi ikuretwa Meru ni thirikari nene akiuga ati tikiria atongere baba beja kwangaratania Meru. Wale ambao wanaongea mambo ya state launch na kuongea mambo ya maendeleo ambayo tunaleta hapa Meru kwa usaidizi wa serikali yetu kuu ibe yempala bakeya na murumo yube yete na yunonto nitubonete au beyirite na itubonerete 18 nitubonerete 18 na tukamenya kaote uba kwenda Meru itetheka na thirikari yetu. Kuringana na Mutuma atongere baba batena wiru na kariba Meru undore wa kugageta na mbere gushukuma mirandi je nekenda Meru bakaguneka. Ndaigerwe renge bakiuga ati tutera uria wananchi kethira nitukwenda state launch aja Meru kethira nitukwenda golf course aja Meru bamami beto nebwe na toyoyo nebwe na bathomete ndi batena ngugi na ndenga bana wenu mukai erita ngugi utuko na muthenya ngaiteria Nairobi au nkona president wetu Daktari Ruto nkamuromba mantu yale yakaturetera maendeleo na kuandika kwa na beto twakinyethia Meru yakengwa ringi ibo kwenda twareta maendeleo yengwa kana yakinye Meru ibo kwenda na benu bande kwa state house ya Meru ibana bakuwa state house yako aya Meru mureka baraba kwa totabu the public participation ibone ni tebabu ene mito loi akwende wana siasa ibo banda mete teba obwe okerie ninjara tuwe bato toriwa state launch kana state house nyumbera nene ya rais ye Meru aja nekenda na beto bande kwa korua ku bande kwa bare secretary bande kwa bare managers bande kwa bare caretakers bande kwa bare state house controllers aja Meru ibana bakuwa nteto wikareke ogeria njara ne ondore wa shitete kuyeka na kugwata mbaru thirikari nene aria menerete roterero na thirikari kaboti ara igwa kebwe kaboti ombozi ara president wa Kenya bo werwa tweno enara na nderera geni bakeyo twira sijui chia itia na ma nyinyi wa Meru nyinyi hakuna kitu mnafaindika tunafaindika kama wa Meru. Nataka kurundia ya kwamba tunafaindika kama wa Meru. Meru yetu tunaenda kupata sete ipandishwe ngazi iwe sete. Tuliaindiwa ya kwamba tutatengenezewa nduo carriage hapa Meru. Hospitali yetu Meru Teaching and Referral Hospital inaenda kupandizwa ngazi iwe ya level 6. Soko kuu katika Eastern Central Africa inaitwa Gakoromone imeapewa pesa milioni 800 na inajengwa hapa Meru. Kwa hivyo tuko na sababu ya kushika na kusupport na kuunga serikali yetu mkono na hivyo ndio tutafanya. Kiripotera Meru TV kuma kinoru gishigo bunge kia Northimenti Mbeita Mutugi wa Kiambi.
Ibaya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi no tubotunenkira ripoti una njira endiku tuketera mbere na ndeto chietu ni ati nende kundi kimwe kumanterechia muringeni betherite bakiamukira iema na kinya ite kumakire MC wa wandi anje kene ya mwenda liba kiari nende antu be kundi kibachokete nkatho kia MC bakiwa ema ina ite chikomba kwithira achie batethia muno kimbecha no tubakethira baikombora nithi na bakethira bakiona mbecha untu bora botumite mwenda li ethira kiromba antu bangi na bukinya bo gwitonyana na ikundi no ntu ugite wagatiira ikundi byonthe bikomba kuthira bikigunika na mirandi mwanya riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Murithi waba kimwe kia gikanisa kuma rutenero muringene ndene ya Jia Ward ni gitethekete na tent inene iria bakethero bagitumagira ni untu bwo kwithita ngugi ciao o amwe na kuromba mbeca gukurukira yo gikundi gitetheretwe ni MC wa rutele ruru urawizikene ya Mwenda Ali na nowe munini wa speaker ndene ya Meru County na alikiti kuga ati we na citaniritie nikenda komba gukiri ikundi na ningi antu bara bati kundi ne bomba gutonya no to thirikari itethagia muntu uri gikundine Rwario kubareterete tent ya 50 na tukumba kuba tent yu na tuva itebiu na matoyo ndero kumbekana no tuko na ngwatanero inde MC ondia na ngavana wetu mutumonto etinja na hii program ile tuambirikishe kwa empower tubetu na mashinani na tengira ndari mbayo twaerenya kundikia mbayo mazingira tuwire yo impangilio ile twena yo kwa empower wantu mashinani na twadiria kwa yana tent no tutugeta kwa kundi tent side ambayo side murgene kundikia kilune tubaya na kinjike mutine tuwire program ile ngini yoto yitenione kwa yana check chete banking program ile yoto ameanjiria kiume kimo kumatai ikudibinje muri bikite request kwa kwenda kwa mburi sheria kwa kwenda kwa ngugu shia kuredia kwa machine shirashia kuhachi kwa kwenda kwa watu machine tulato kulambe gari na program hiyo ndio tukaendelea na shushe kwa power wetu mashinani so duare ntuku kuirwa ikeno ndio ikundike gitari aten duare tu vaten na membe bawiri tu sana Bila wakati tuendelee kwa dirikari ya ngavana mutuma tuedingia support tukaona nao shoma nilia munona ngo ira kuendelea nacio amemba bagikundi kibakiaria ni bachoketie nkatho iningi mono kiri MC wao Mwenda Ali nuntu bakubarikana kubagi tent yeji amwe na ite ngucokeria dirikari ya ngavana ndithingia nkatho bena MC wetu Wanjia Ward nuntu boturetera tent tukuibwea nuntu batenti batureterete ibwea ba empower wa mama na tentira ba twaruare kanisa neye kana kire kundike kyanji KMC Kangons Kingdom Manifestation Church no ntumo kwa muno bathithia na ibwea twetana mbere kurombera thirikari ye tukeya kuoya kanya kakura tentie tukeya kanya kalaya muno kana inya tukarea kura kwa huo kumi gucokere Murungu no tubwa utunankera mwecimiwa wetu no tuno tumite twithira twinio Andi baugite into bibika batethia anene no tubakureta mbeca gikundi-ini giki na bombe guciukiria aturetere tenti yetu wa mama ikumenya tenti rira turea yo komborwa tukoya mbira cietu twaika account-ini na twaika account-ini tukarititha cia ngui na ikundi kietu kiaita na mbere no tukwa mwathani batu turua na paturi Mwenda Ali
na ngavana wetu Mutuma twethingia terwane teni bila naito kwenda kwariria anto baba bakureta chochezi bakabwithia maandamano pato tumera ndaka imbite kubwithia maandamano itobera bakireki taini tara maendeleo na muthiuyu tethu mwendali na Mutuma twethingia Meru County teni bila Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma Jamirigone ya Igembe njia Igembe Central. Ibe ya muno mwandiki wetu wa Ndeto Murithi wa tukita na mbere na Ndeto cia Meru TV Rukiri constituency manager wa gicigo mbunge gati ya Nesti Wijekene Alfred Murigi akiaria na ikundi mwanya ntere cia Mikindori auwete wona barabara ya Mikindori kunate wita mwanka kathithine ya kirolami ikethira itethia muingi na mantu kathumba nkuru kinende auwete kinya nyuma ya tongere kathumba kwithira bagitonya wathani no rutere na kwithira bakiromba kura na barabara utewe kinyomwe thira akimikira lami o mwanko tha impuru amburi arobere kwithira agikira barabara lami. Constituency manager wa gicigo gatiganiti Alfred Murigi ng'akere giri mucemanio mwingi ntere cia Mikindori awite barabara ya Mikindori kunatega TV nerethirite kiromba kura na siasa wakaita karaya na ndenekite kona kioria mbunge wa gicigo gatiganiti Mpuru Abori atete na mbere wicemanio ikira barabara lami aramwankira thio mbeto ikira lami kuma Mikindori mwanka thokona ya mlango kwa kuma Mikindori eta kunate mwanka TV ne inge siasa kuma kaita kama Ntomongo utene akaite twagwarirwa Mheshimiwa Mpuru ayo kumarambere angana mwaka 2016 amiromana ya kulaunchwa 2017 leo kina mambo ya kwa yete mtonge kiroitine eja gloria eja kudurunga eja senta kontrata ya rokurumu nyamala muteo ikirara Mheshimiwa Mpuru ayo temina rete akubakuza kidogo Kaila mienda mituenama na ile kwa fantastic class ile erona tigaruni Nairobi teta Nairobi kuringana na kiranga wite barabara ene otwethe munene kira kariba gicumbi gatiganisti muno kira biashara bra betha bakirite into byo kumantereche kunati akwenda kuinyandu bakunatike dawa ya walio mabuye nyembe ituragora mitene nyembe chocho yande na wikora ndichaze de bakura mbona kulima barabara mwaka kidine nandi ikira lami lori ya umira town sio mangende chote nyako watisha kwa Mpuru nandi kirombi tera PTI Mheshimiwa Mpuru ya miaka midhia 2017 tena ya umaitene mtura yedra yaki ena toa invested eko ya watchman ale akumeana bakongela no computer ale akumeana bakongela alikuwa ameka ya miaka 5 Mpuru wake ya awamweze bakuinama kochoka 110 aidrewe tamaduni ya kukudia Mpuru wake ya kumtira akwenda kuwa luare inarika 1630 na wangi wakondela kuyakelekwa mwana bokira ngawete mubunge Mpuru Abori no atete na mbere kumba kwithira gitutira na ochwera kariba ya mirandi kithumba arombete kwithira gitumire thukure Mikindori TTN na ndinurukite kona ochoithe bonene kumakirithirike nene na ndiombete kwithira kia hostel chiringi milioni 100 kendo baya kenda kwende sukuma Mheshimiwa na kiroto na TTI ale namba 27 edena kuruke ngirinya kenda kwende sukuma wena kwenda kenda kwende hoteline wena kwenda kenda kwende ngu wena kwenda kenda wena salon wena wasuka kenda wena kinyozi wena kwenda puruna ndio na kiongela mantu yonde bisa ile itakuwa kwa Mikindori aite arongos 2 milioni yana antobausi mbara ya tumekandira baye itakudima akwenda kwa tote itawake wa oso 2 milioni yana limwe umake Mheshimiwa Mpuru akitiai sukuele toka au tikarondeka au Mikindori Mpuru nani kero kalui ngiripoti la Meru TV kumatia Betanda Msmuturia wa Dhirija Adams Muturia wa Thirinja mwandiki wetu wa Ndeto kumantere cia TN na riboti yawe yatwikira gatanta akandeto cia Meru TV Rukiri ukaita kuraya na tunchokerete nkimurika mangatheti akenda kumenya anthigurune yetu yonde ya Kenya ni bibithirite bigite na mbere county ya Meru na Kenya ome ya county ya Meru ukaita kuraya